Obuhwezi bw'emifaraso 20 bwahebwa yo munyishenjero kaza Mbarara district Margaret Rwebyambu obwari kubukwasa mukuru w'ebyamagara Mbarara district n'abakuru b'amarwariro mu butongorera izoba aharwizibwera health center 4 kandi ntwaro mu gisho kwebaza Gavumenti abo kugira ngo bambe no bwerabe necerwaho konke cerukuraga nsamuheru nekikiriza emifaraseji yatwarwa mu marwariro 5 agari mu bwizibwera health center 4 Rubaya health center 2 Kagonji Kashare hamwe na Rubindi health center 3 abo ko ebitande byo 20 kutwabiresire buri rwaro rukatunga hebitande so kuri jiro muhendo gw'ebitanda ebyagire omumarwariro niye emfarase yibaratware ahagire bitanda mukaga neja kuzaye emfarase mukaga. We appreciate the support from the Ministry of Health and the government, but more so we also appreciate the working and cordial relationship that we have with the Honorable Margaret Rwebyambu. Bamwe abarwira bitwaganiraho nabo batutebeze imbere y'ibabirene barabamo batine emifaraso kandi basima government okubijuka shangirwaro rijire tuzamceka hansi kundana tuzamceka hansi tegerezo bya hararije sima government yitu na Margaret Rwebyambu ahubwo kutiyambo mu baro rite byabuzwera akateretera emfarasi akayateretire hebitanda kandi twasima na government na munongo kusima MP umucyara ayobore Margaret mazima kugezaho nabwanyuma MP Rwebyambu yarambura OPD Elione yombe kwa Rwizibwera Health Center 4 kandi yabangere kigombe c'abarwire bashukara na pressure n'imitwaro 20 izine mitwaro 20 ezina contributinga ngo bateke aha account y'abagurisi banje n'abakikura ba pressure na shukari twabugine nk'umubazo bari ko tarozotani hato ubwo buri murwire wena kamaza twajya twagugura ati guturemire abwa TV West the Evans Tarimwa Agacencwire.